مخلصانی فوتبال تاجیکستان مخلصانی سرشماری تاجیکستان. شب بخیر دوستان گرامی. غلبه بزرگ دسته منتخب جوانی تاجیکستان بر نپال با حساب 6-0 برای همه شما مبارک باشد و فکر میکنم که امروز ما از بازی فوتبال بازی دسته منتخب جوانی تاجیکستان یک لذت بردیم، یک کیفیت بردیم و بعد برنامه بعدی بازی رو ما از بروی بلند آغاز میکنیم. همینطور است علیور؟ درست، غالبیت مبارک. لیکن برای من سوال ها موندن که ما این دو بازی رو به فشار به خط دفاع بازی کردیم. برای همین میخواهم که در بازی آخران ما همین در خط دفاع تازه یعنی که بکور خیلی بازی کنیم. دوستان گرامی، در حقیقت از آغاز بازی تا به انجام فوتبال بازان تاجیکستان توانستند که فشار را آن طوری که برای خودشان میخواستند همون طور به دروازه دسته نپال زیاد کنند و در جریان این وخوری ما یگان ضربه را به سوی دروازه تاجیکستان ندیدیم. حتی ضربه های کنجی هم زده نشدند، در برابر اون که در این وخوری ما 9 ضربه کنجی زدیم و شماره ضربه ها به سوی دروازه بیشمار بودند. وقتی که 6 گل می شود و از این هم بیشتر می شود چگونه استفاده ممکن است؟ خب از بازی این بچه هایی که در میدان بودن ما قناعتمند هستیم، اما میخواستم امروز شما رو همچون متخصص بپرسم که شما چی را دیدید؟ چی برتری ما در همین بازی بود؟ با فکرم در قسم یکم بازی یعنی که صفت بازی خوبتر بود. در قسم دوم اون بازیگرانی که بر آمدن کمتر از عهده کار نبر آمدن، لیکن در حمله خوب بازی کردن، لیکن توپ گمکنی بسیار بود. بله، به هر نوع اون بازیگرانی که گفتیم امروز نه به میدان آمدند، یعنی در حیطی اساسی دسته ما تغییرات وارد شد، آنها با انسامبلی که موبیل ارگش میخواست که همون طور بازی کنند، یعنی در یک گفتیم اسپکتاکل نونوشته که ماجرا نداشت، فقط ماجراش همین بود که ما گل میزدیم و دیگران تماشا میکردند. خیلی سر و سیماور بازی میکردن. بعضی بازیگرا نمایان میشد که بسیاریش خیلی بازی نکردن، برای تجربه نداشتن، برای همین توپ رو بسیار گم میکردیم. باید آرامانه بازی کرد. ما در حقیقت شما درست میگید، فشار اونقدر زیاد بود، اونقدر با صورت بلند به پیش میرفتیم که حتی فوتبال بازان دسته نپال دست پا خوردند. فوتبال بازان دسته نپال با فکرم نه بازی رو یاد گرفته ایستادند. راستی گپ با فکرم در بازی یکم خیلی بسیار قوت صرف کردند و امروز خیلی دشوار بازی کردن. در حقیقت دوستان گرامی همینطور هم شد. فوتبال بازان ما با یک فشار بزرگ با ضربه شیروانی مبادشاف که میتونست در این وخوری تقریبا 3 گل زند حساب رو باز کردیم. این دقیقه 22 یا 23 بود. سپس هجوم‌های ما بعد 10 دقیقه باز بار آورد. این نوبت شرفجان سولیوف با یک ضربه توپوارش حساب رو 2-0 کرد. نوبت رستم سویروف هم زد، رسید. رستم سویروف هم میخواست بسیارتر گل زند اما یک گل زد، 3-0. و بعدا محمد علی عزیزبایف هم از خود درک داد، توپ چهارم رو در دقیقه 61 زد. توپ پنجم از جانب وحدت حنانوف از ضربه پنالتی بود، 5-0. و شما گل اخیر رو هم دیدید که چگونه زیبا بود. امام علی احمد خان با میدان آمد و او هم یک گل زد و حساب رو 6-0 کرد. عموما اگر با بازی زیاد نمیگیم چون که بازی خیلی آسان برای دسته منتخب تاجیکستان بود، هرچند برای فوتبال بازی دسته منتخب ایران که حریف اساسی و مثلا پرقوت ما به حساب میروند در وخوری با دسته نپال بازی کردن دشوار بود. این گفته میتوند که تناسب قواهای دسته منتخب تاجیکستان یعنی ایران رو نسبت نپال نشون دهد. نه همش رو حال میکند آخران بازی با فکر من. برای همین مربی‌ها باید نقص تیاری کنند بچه از جهتی یعنی که با خود بیایند و از جهت پسیخولوژی برای اینکه
дар дастаи эрон бачаҳои қадбаланд бисёранд. инам фикр кардан дар кор ки ҳамин камтар ҷарима шавад дар пеши дарвозаи мо, камтар тӯбҳои кунҷӣ шавад. барои ҳамин аз мураббиён бояд тайёр кунанд бачаҳоя ба чӣ гӯям ба бозии бузург. бале дар ҳақиқат иваз шудани бозигарони асосии мо ва каме ҳам истироҳат додан барои мубин Эргашев зарурат дошт, аз инро капитани даста ва ҳамчунин бозигарони калидие ки дар ин вохӯрӣ нақши асосӣ бозиданд ва дар бозии гузашта ҳам нақши асосӣ бозиданд, онҳо ба истироҳат рафтанд. хуб, мо аз ҳамин бозие ки охирин аст чиро интизор шуда метавонем? мо фақат ғалабаро бояд интизор бошем, барои ин ки мо дар хона бозӣ дорем. ба фикрам мухлисони тими Тоҷикистон ҳам зиёдтар мешаванд. барои ҳамин мухлисони мо ҳам бисёр ёрдам бояд диҳанд дар ин бозӣ ва бачаҳо бояд фақат дар бораи ғалаба фикр кунанд. бале, мо ҳам умед дорем ки футболбозони дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар муқобили Эрон як бозии зебою дилчаспро нишон медиҳанд ва то тавонем дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст орем. ба ҳар нав имрӯз бозиҳои дигар ҳам дар дигар майдонҳои варзиши қораи Осиё буданд. Қатар ҳоло бозиаш бо Шри-Ланка 2-0 аст. ба ҳар нав Қатар дар зинаи аввал бо 6 имтиёз аст дар гурӯҳи А. дар гурӯҳи Б Тоҷикистон баъди ин ғалабаи ниҳоят намоёнаш бо ҳисоби 6-0 аз Эрон пеш гузашт ва ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот баромад. нишондиҳандаи тӯбҳои ҳамон 7-0 шуд, дар ҳоле ки Эрон 6-0. дар гурӯҳи С Ироқ дар ҷои аввал аст, Баҳрайн дар ҷои дуюм. дар гурӯҳи Д Кувайт дар ҷои аввал аст. Ӯзбекистон берун аз ҳарчанд озмун иштирок мекунад дар ҷои дуюм аст. Умон дар гурӯҳи И дар ҷои аввал аст. Амороти Муттаҳидаи Араб ба ҷои дуюм баромад. Қирғизистон дар бозӣ дар муқобили Умон бо ҳисоби 0-1 ба мағлубият дучор шуд имрӯз. дар гурӯҳи Ф Урдун дар садри ҷадвал қарор дорад. Австралия ҳам тавре медонем дар ин ҷо бозӣ мекунад ва бозии охиринашро бо Индонезия бозии баргашти худро барпо мекунад. ин дар ҷои аввал аст. дар гурӯҳи Аш Кореяи Ҷанубӣ ба зинаи аввал баромад. ин дастае ҳаст ки 9-0, яъне шумораи тӯбҳояш аз Тоҷикистон зиёд аст. дар ин нишондод мо дар ҷои дуюм ҳастем. Ветнам ҳам дар ҷои аввал аст дар гурӯҳи Ай. дар гурӯҳи Ҷ Малайзия дар садри ҷадвал қарор дорад. дар гурӯҳи К ниҳоят ҷопониҳо 8-0. пас мо дар ҷои сеюм ҳастем бо нишондоди 8-0 натиҷаи тӯбҳо дар ҷои аввал ҷойгир шуданд ва акнун даври аз ҳама муҳим фаро мерасад. яъне ҷанбаҳси ин мусобиқа аст ки мо рӯзи 31 аллакай ғолибро муайян мекунем. новобаста ба он ки ин ҷо мо дар бораи ҷадвал сухан гуфтем, таносуби тӯбҳои мо хеле беҳтар шуд. акнун агар як бозӣ ҳозир ки 6-0ро гирифтему, агар конференсияи футболи Осиё аз рӯи низомномааш боз ин бозиҳоро лағв кунад, пас мо аз нигоҳи зарбаҳо ё тӯбҳо метавонем боз дар ҷои дуюм қарор гирифта бошем. аммо дар сурати мусовӣ бозӣ кардан ҳар ду даста ҳам Эрон ва ҳам Тоҷикистон метавонад ки ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё равад. ба фикрам мо фақат дар бораи ғалаба фикр кунем. фикри ман ҳамин, барои ин ки ин шонси нағз аст барои мо, барои ин ки дар хона бозӣ дорем ва рақибам бад нест. барои ҳамин бо рақиб бозӣ кардан мумкин. як бор дигар мегӯям, ҷисмонӣ ва ё бузургтаран, лекин тезтар моем. аз тарафи дигар мо кадом тактикаи бозиро бояд дар ҳамин вохӯрӣ бо Эрон масалан таҳризӣ кунему, ба майдон оему, аз рӯи ҳамон тактика бозӣ кунем? ба фикри шумо ҳамчун мураббӣ? ба фикри ман такягоҳ карда ба ин бозиҳое ки гузашт мураббиён худашон хулоса мебароранд. ба фикрам ки нотарс бозӣ кардан дар кор. шумо гуфтанӣ ҳастед ки масалан аз муҳофизат ба ҳуҷум ё худ баръакс як бора бархособ мисли имрӯз ки мо ҳуҷум кардем ин тавр? ҳамин савол ба ман ҳаст ки мо дар хатти дефоъ надидем фишорро. барои ҳамин дар бораи қувваи, яъне қувваи муҳофизатгарони мо чизе гуфтанӣ наметавонад шавад? Наметавонем, барои ин ки надидем ҳамон фишорро, надидем ҳамон ҷаримаҳоро, надидем ҳамон
مبارزه در بله توپ کنجیو رو اینو رو ما ندیدیم که چخیل بازیگرای حمله چخیل فشار میکنند و تیم ایران با سه حمله‌گر بازی کرد. برای همین مربیان باید فکر کنند چه نقشه مانند در این بازی. باید دوستان گرامی ما بسیار وقت شما رو نمیگیریم. در اینجا با من علیور اشورامدو بودند، یکی از فوتبال بازان نامی تاجیکستان که در دسته منتخب تاجیکستان گفتیم 14 وخوری انجام داده 7 گل زدند و امروز با اومدن اون کس شماره گل هایی که در میدان بود خیلی زیاد شد. تشکر که به برنامه ما اومدید. دوستان گرامی با ورزشگاه و در وخوری اساسی و حل کننده با دسته منتخب جوان ایران با دسته تاجیکستان مخلصی کنید. ما هم اینجا می آییم و در یک جایگی اون نتیجه را نائل میشیم که با بازی های فینالی چمپیونات آسیا با ازبکستان رویم. خیر دوستان گرامی، شب خوش با شما، تا بازدید. مخلصانی فوتبال تاجیکستان.